kita ukamata. Malo, umenasaka. Just going to introduce the bride parents and groomsmen. Sewa, Filipo Yakatayese, Weomatua, Mesake, Opi, Ekaki Kakala Finau, Aurora Finau Tuapa, DJ Tamai. Oh!
Pokemon o Daniela Fakayu. Kau tu teu MC au ni kau famalo tu molava le mai ki tau kau tata e whaketai e kura e au. Kau vei te tau hoho atu, kau me whewhikau.
api ko serserma kahauka nga welahon paglotua gerafion tamay maya fefef kawan magnasya ina nga welahon gibega manakofay mamatol sayon oofa obikay kaangaya nakay ofa kuya nakikokumaya yung tangaka Iwalo si Christ. Malanga ayaw mo nilay nagpaya nga man napahalaya tatapin kay Kolosi David nabigya na nito'y tuwahal pilit na ahoy tolo pagiging mga niya inafyon magrodwag kaya yun tapang mga pagkaan Ilo awik, meron mo din tayo family, mamamahan mo kumantor, rot mo ko rin, wakalo si Christ ka kumafang uwi. Amen. Palom. Di sa itapa na pasok, kung peke, kumonera na family, naman ko, private announcement perché posso dargli già che poca volta per oh
Kori ke wakapu whio e apua. Ka mai mai alo mara mai e mai no. Waka i tōru ke kua kata. Ka roto o tōra. Wakapu ke wene siu. Ate pa mai whana wa hoi. Wakapu ke whaha o whasito se. Wakapu ke whakau se ata o riaki. Pe moha pai se tala. Wakapu ke o se waka e siasi o roto uwhiana. O roto wharehiana.
Pensa che per il cuore al peto, poi perché fa fuori il tavolo. Per il fuoco, un bellissimo per me, avere o per me, ma tu vuoi un hanganai. Per confiare, e con la verità, come pure nel cuore, la paura fino a per muovere il corno, o fai per il corno e ti ha, che con tu il corno per un pugno, o vediamo, fa una voglia di sé per moffica. Karena menantu ke situ mafulu yang ke situ ke fakta periak tak. Pergolahan kotor tahu kau faham kau. Kau faham tahu kiai ama orang fide ini kau nak kamai tahu betul visi kau servis kalau jual kalau nak faham tahu ini kalau fide comunica per fare una per non lo fare e ha una capacità ma viene chi ha fortuna chi ha fare una e poi ha fuoco come finto a fare per poi carico. Faya kai na tu berhake, kai na niuga, kai na tu hati. Mafifi anaon, kau kiranya mafifi kau ikut mafifi ni terapau. Mata layak kau kau kita mati hukum terfari. Lolo tak kaya on, lolo sinama. Kau hak kafu, bila mau kanum pulu kau hak kita ngaya lolo. Hak kemana apa kualu? Kami adalah tu, Ahmed, Permuak, dan ada yang menarik korban, foto baik dan fufuan. Aku tahu itu mati. Dan ayah kau itu berkait lagi dengan gaya kau itu kan. Kait nama dia kau itu aku itu mau novo que faz. Ou seja, depois que ela acaba caindo, ela toma. Então, imagino que ele vai fazer ela, o mais, é o missionário também colocar, que fala logo aqui, que as suas pernas na casa. Ele faz a roupa, a ciência toma. Per voi sinana al fanno per ma vuoi e voi sinana al fare dopo poi si stoma per doi che si stoma e voi colo a capo e tu vuoi per voi sinana e lo colo a capo ne ho che si stoma
Thank you, man. E koe kau pai nia ke se stoma. Kai ese. Se niskakara o wikele whaana wa se niskakara. Se stoma. Wa ma. Whaka ki e hao ni storia. E mongaru a kafu. Ai berteman kata yang saya bersyukur maka ini goman dan yang mereka pasti lagi kolom koin karena nafra lebih kedua biar mereka hati kali boyong misalnya kita nak kalau lagi sakramenti dan fire apakah bukan perlu Fefine nel fu guardare sacramenti così mai no. Gloria lo fare al mobi, lo fare o mereció e gloria ahon. Gloria per bene fakari fo Oi hatu ia kau whanua, oi hatu i ka nupo. Mono, te mohalahi, te mowhao, kano lo toa e hau. Koloa ia, ai whāmiri koe uhi, koe whākā pepe pai hakana loto, pehe kai toi nini uia. Koe tā puaki a mantoma kātoa, pea kei hukolo. Whamāroa, kāi ke lotu katoa pē. Pea mosiasi o lotu whare ia. O pōpō mai, e whakakoen. Ka pānei kai ke hukolo tō, o pōpō. Maro e tārawa ai pē e kua anie. Ka koe aon, koe ai hā. E whai ai, ai whurau, ai whakoe. Ulu te fua, si mesa ke. Toi pēr ai merin, e mā whaamere nofnofo ai toi ai merin, e tau pēr pōpō mopōre. Tau whaape. Hoko pēr i whaamere koe ki kei hokāto no i whahe o tau sahi o ne, aki, ai nau klasi hau. Whama whana ia teo tau sahi o ne, koe ui koe ki klasi hau. Opi ka popoi. Ua hui ka kata hau, o hi koe. Tau ia keresi o sahi. Whiwhia mea hau, ka tō kore whamore more atu ki kōtolu, ka pāu maha haro whia he hau. Ngata ama pēne. I whei mea tokon, whei ilo, ko whai e au whāmei, e nā winasia e hon, ka tau tōki whakawhiu peke nai whaaha tau sitau. Oino, whaparoa, parola ka sela, tuli pui mai e hoa koe. E whaki e o whine koe. Ka o whanau mai e ke toloi e mani. Sela, ka pāna e toloi e mani. Pea mō whoki ki mō tolu, pe kai te mōha. Koe mea o whokua e mōre e mōi e ka mai ki. Koe, ahon, tau whai mea mea, nai totoro peki tau whai. Ka pe molaka e whanonga. E koe ui e ki mā kautoro o ki kai tuku e kai. Kafe o vai kafe o pate. O ki kai pe e toi horoi. Ka koe aho koe ni. Koe aho ia ke tau pāta patai mo whiwhia. Kawanga mo siro ke te whamano ia. Kawanga mo siro ke ne tāpu kina. Rimlos, ai ah, si glose, ai ah, o que fala fia,
agora merecido. E aí, foi pai, ou bem que muito merecido, por quatro, vai a a como pura. Matoluen, kau hidup belo kalan be. Ikai dia tolo wale, ikai dia ahal fi. Kau hidup mai belo kau hidup format. Mai belo aku menito. Kau raya, ada belo musilan, belo fruity musilan. Kau boleh lihat, kau hidup dalam format ini. Famara, Sera, uma fogue, família, uma bui. Famara, mereciu, uma família, para uma que faz bui, que é feito ona, que lava, faz mais semana. Osanya. Pegou matakan tau fikir apa? Matolwe, panau, makai no be, osio be, ya oficia agora vi, porque lamari, a hope que agora faz o dia faz que vai, que faz o factor que não. O vaso, vai causar o fagir fahu sino se o fagir se toda a associação toda performia o family o se mai ahon e kau kata e fia ahon aya tolo no formole o fanga pero deveria pagar tu mamá.
ia ke matatau e mea katoape. Tatau e tui o tu. Tatau e te ofa aki. E o, pea tatau i te tokana ki e no tu o i keresi ai moa. Koi taime koe koe o kutato nai ai hapari. Uruaki tau o kuiloa ia koe tātu koe pepa. Pepa ia koru, pe au whiri ia kosua. Te mraka pia ke mau mau i. Tokana ke oa na anganaka pe a homo. Noho mani i he pepa. Awa pia ke tāwe nima. Pe au kuiloa le maia. Oi tātu, oi na tāu, te koe patu. Ki se ke wheka ia, a ko praue ia, ke motu. Kāno tai tokana, mahana na tāwe ni. Te hini mea o tātou, te piroa, ai tātou mai, a mani ki tāu ke tātou. Oi tātou mai a mani, o piroa ni mai a, oi me iski. Ki sai ane e ki futia e a whanana ke kami mama. Kiri mea e ke tātu ni manoa. O kātua mai e iloa e o ke kātua ana o e koula. Arana e tāwe ni tātu nime ni maa. Iloa e waia o e tāu e ne malana. Tunggu koe a whamanako a mani ma ka petako na toa. E a tiroa ina, o i kato mani, o i kato, o i tai amoe. O ne mani, te mara ke ane no mani, ke tai amoe. Koe ane koe ki, tai amoe. Koe mene te aki, e o toa, i te kato. Toki, bebe, Oi ai o meu marido vai vai correr. Vem aí o marido, é aqui tá aí. Abre correr, daí tu vai que tá aqui. Ele fala o pirou aí, foi abre, vem abre correr o fala. Abre o sofá aí, aí fala, foi taca lá ele. Kowai ai ala ke fana ala ai roa ia e dai me koe ni mo hake mai ai mo tu dai roa ai fana mai ni ko tai hapai au hena tai hapai dai tai presiu dai tai ke to tupe tai ha ai kau mikinale ke pa na pai ke dai hapai Ia o tu mai i whae. Koe e whitu ne la langa ki ai, ka ki tahi ne koe. E kai mātai, koe ni ai ki tahi ne. Me hala i loa, i e kano o toru. Ko ka whina loa. Au me tahi e ka whina loa, o au mai e api. Koloma, ia whalai i tau hara e taha, o bea ia e tapi o tatanga sa toma. Kato ki alo ai, ki e ape kou whai ai, mako beni, ai heu beni, ai sia, o ultanu beni. Mui mai a, o e sia o koloma, ala e sia lai koloma. Sama pe koe lai koloma, tuki e te kama, kai o katukia. Koe a pe kama o kuie. Sia, o whai ai te kupe. Toa kuia e kolo pe ni, ai alai sia, e alai koloma. Te ria e kai mi, au wha o te atu, e pakina, ai rea o whai. Tai ni koe, o kou le
So please, if you
First and foremost, I'd like to thank the Lord for the blessing, for the blessing that is this new day. A day which we will remember and rejoice, because this is the day the Lord has made. I would like to introduce myself to those that do not know me. My name is Manoa Fawala. I have a master's in engineering, PhD in astrophysics, and in my spare time I volunteer at the orphanage where I work with young individuals. And on Sundays, I speak in Aola and church every Sunday. For those that already know me, please be quiet. Sunday, as you know, I'm the best man and I'm Sunday's first cousin. Sunday grew up in a very humble household. All in all, we created an environment which was evident. This house is a house of prayer and was a house of true believers. Growing up, what I remember the most about Sunday was always hearing about the Sunday school results. Sunday first place in his class again. Sunday was held at 2% and not 100% in all attendance. After a few years, your eyes tend to fall out. So many times of falling. You get sick of hearing it. I feel like it's Sunday. The first time is that about me. What people turn around and start Sunday. Sunday, I will best love it. But now the heart people Sunday will turn around. I will best love it. While my mom still hearing the corner of my eye, trying to get my attention for me to love my best love it, which I didn't know. Mom, I didn't know Sunday school. I was at the dairy at the time. Another memory I have of Sunday was this prestigious sporting career. Between the ages of 11 to 14, Sunday played for the Manly East Hawks League. You may not know by looking at him now, but Sunday was the winner. It didn't matter whether Sunday played for 5 minutes or half the game, his shirt was crispy clean at the end of the game. It didn't matter. But the Sunday was never about the game. He just enjoyed playing with his mates. One thing I learned from him was he may not have been the best player on the field, but Sunday was reliable, always at training, always fun-spirited. Sunday's loyalty is a trait that I truly admire. Going into the school at a very young age, Sunday would make time, move mountains, and even win over family for the rugby clubs. And at a very young age, that loyalty came from a very cheap house, a higher than There's all something in my heart. Some days a higher than seems too little for the payment that he has done. But that's the type of person some is. So what said? We all know that your brothers have given Sunday the big brother speech. And so as I am Sunday's great brother, I would like to do the same. Firstly, Sunday, under that type of stereo, is a kind-hearted person. Secondly, Sunday will spoil you to the end. If he spoils me and I'll bring his brother, imagine the life we live in you. And third, or most importantly, don't ever settle for break. Sunday, how can I stand here and claim to be the best man, when I know that I'm not? A lot of younger siblings look up to their older, and it shapes them to become the person they are today. Sunday, your one whose actions
Hey, Manu. Apa tahu? Iya. Acho que é uma linha.
ပြီးတော့တယ်ဟိုမိုက်တဲ့မှာ
Tenonda.
Mama,
quel padrone online al paio d'annata. Amen.